Nobody is among no same time now. Baka same time. And so, ladies and gentlemen, very simple bagai say tini top finalists, 5 finalists on bagai ya bakal lain. Jotro. And so, tabusung nalinai video biography of Nafuti Jamatia. program ekonomi khale jauh program di topan mai phat ke sungui cai thangnai o ke songsara ya ke ba utai lok phana salai jauh ke sarai khoros tamali ba ke washo ke to ri kalang no na ama ne ro ke terusra ya ke ba ama no plan ni log plan ba sin log ro thanglai ke ma khale ani hobbies ka Bersama kan Hamzah tu nopon log-lago, musam Hamzah. Ang baik permintaan orang mana Hamzah ko, pun bersama bahasa sama menunggu. Nini mukul ni nasib mau, nugoni ni Hamzah mau. Nini kapan ni katung mau. Nugoni ni Hamzah Chora baig darui anon telang thani onai to mumini mungsabai sujak nak ang khas bersama nih ke Christmas los cerai pro bersama kita ke Christmas los saka ini kaisa retreat program ungu amal pos kasih bang untuk sampai ke sini kaisa hanya nih bagai sampai capek cerai bukan lagi bang jauh bagai sampai capek And so, ladies.
Wow, beautiful. Belai ke khana to kai razawi khana rakha taute bosong norni bomohai comments tong norok live thai comment lai manai phiaba tau sing sini expert judges oni khoktike sing khana ne nai borni bomohai comments rok tong please sini judges apani bakhaktike and so fourth note of Zagnai 15,000 rupees. And so, fifth tongo 10,000 rupees play ya for Zagnai. And so, Tavte Buson, Pari Sing Diglay, romantic solo round of Sing Tower Nominanai, Pula Sing Bini biography Naline, Ononto Jamatia. Tavte Buson, Nonibuskango, Nornai. Ang Tripura Idol top 5 finalists ka ani kami ka tiari mairan ke Tharpara Amapur subdivision ang Shillong Morning Star College so ani graduation complete khai phayu anthropology honors nage ani hobbies ka singing te traveling ro ang bike roksa logai jaga ketal naimani ro te explore khaibani jaga ketal ro ang delai ni sajago ingke ang mohan moste ro thokjage ang Tripura Idol top finalist mania gulo ang belai khakjangkha tamani ingke ani jara fan circle tongnai borok belai nano support khaika tabok suk jora support khaini tongkho especially ani parents rok ani jara protibesi nok gandar gindi tongnai rok plus ani parani borok ani age ni schoolmate rok age para rok haini resabo mane kisa rok resai tongo ingke ang jokonte depasora English medium school ni tongo Holy Cross aro jokonte admission ngi kha apro ingke competition rok ma khaibile school rok ingke aro ang first position rok phaibu resaboi ang kok borok ni bisingo je singer chajagmani ba resam khana thokjagmani singer kha Biswanath sir boni resam rong nang belai ken khana thokjage resam to kabang man boni khana thok no tongo but ani bakhao je nangmani kok resam kha o khumbu ba ri mani o khumbu ba kuchuk bede go barkha nang bai baksha chukti khele khol khamwang no TTADC half hangang belai kan bakhabai hambai maro tamani ke sing jara tabok view tongnai borok no off platform romani bangai Tripura Idol hi आगे सीजन 1 बुलाई थांखा बेलाय खेन काहाम का सीजन 1 बु बेलाय खेन रसाम काहाम रसावि थांबाय खासिनि फर्स्ट सीजन विनर माजारा आरो जागाबो पार्टिसिपेट खाइनि रो गेताबक जों सीजन 2 फाइवि दंगो सीजन 2 बो आसु खेन साखा जे बेलाय का आंनि बखा
खसगैनो आं हामबाय मारो तिके एदिसि हा फांसन Ladies and gentlemen.
Belai belai kere kenapa to kere tapi kenapa amang jo jematia. Tapi bongsong pari sing non expert comment dok sing kenal lain pia pula sini jadi sing kupi sing kenal lain. Onunto, borosam tong sabo. And ang present Gorkha Basti tongi tongo ang tabuk Holy Cross College pori tongo first year ani hobby singkang ke singing, dancing, cooking, painting, tay designer bong na muchunga ani family o ma baba nana dadu yong song jotang support khayo chini college ni friends rock te ani manai song jotono support khayo borok bo ano support khayo borok sawo nang no winner nai nang no kablaing na terokini sawta borok anik support khayo te borok khub khushi je ang tabuk top 5 ko selecting kha ang rejamna ni changmani ke 2 years kha after ang class 11 no ang classical string start khaika ani favorite singer gangke ma'am Surabhi Devarma bini gan kai sang belai khna tok jago ko ki bayano rili anang khano hui jagai thango beba mo ko chalai thangai kha mang paya bang finally bagai ang fung I keno rias khayo dai chini ani ganje ano jeremani amo practice khayo ta tabo bo top number 5 thangi nai ang tok thoi to ngai o khai o je TTADC je sarkar o kom thamana to ei serong je platform samani bongna ang pipeline hambai ma janabo के बारे में मैं जो बोलना चाहती हूँ वो जब मेरे पास आए तब से मैं देख रही हूँ उसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका गायकी उसका मुर्की जो है गले का जो क्वालिटी है वाइब्रेशन और जो जुआरी होता है बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छा है chini TTADC hapangno ang belai hambaya faro chini Tripura Idol hai mahai kaham platform tuma bagai and bong vinitro cheng asike sini And so
धुरे नखम चाक्षी मखांशी केले चालू मोय हरो चाहके गया हालो कताली बोते शावाद दो चोबरे शुमोय हेरो गोरे आमता पामेता तेरो जादू रे खोरा लोशा जागो सासे वाई गोया कचा किले खादो आरी खापा सासे वाई गोया कचा किले खादो आरी खापा किले खादो आरी खापा किले खादो आरी खापा किले खादो आरी खापा Beautiful, beautiful. It's awesome. And Tawuk, sini jaza suni khute ke sikhna. First speak ya. Yes, ma'am. Second stage jero jero nung khaima. Next video biography narration Dinesh Jamachari. And so Tawuk screen on the name Dinesh Jamachari. Omakan baba, omakan ani ama, omakan tete, ban ban kari sa zomatia. Titi edisi hapunga, sing tripa idol khaiban nebangai, belai ke hambai. Sangbo sabot khain tong bana, je omahai, rasam muslim bangbai, je cini hap ketubang cini hapungai kan tuan bangai. Ani hobi sengka singing, dancing kete, ang volleyball ok thang football rok, ingke kisah jorama por ingke ang book reading rok khai. Ingke music rock sana mata angke angan school life ingke aro parabon khaile ha Chandran Chaudhary para high school lo ingke ani 11 12 ingke ang tei kormo khaile ha ingke ani college life ingke Agartala University Tripura bo ang BBA na wei pass out nang hata Cockroach industry ni sar sekan ang belai ke saja ge bon khorang rokno ingke kaisar samang ang belai khna thojak bonno ar samang kha molrum ni halok ingke arsam ke omahai osha pohore sa anishago lang matong sa tala thukriro chungai tong sa anishago lang matong sa Pararo bayano ke hobai je fan tiki phaidi hi ingke ni friend circle rok be hobai ta aro ang ik phai age pore phaimani boro bano hobai tiki di hi tomuna ang oinar hanke pula tite di hafang no ang hambai ron mosoge khaifana ang scooty te rang na hamjai phaimani ya Tripura idol ni platform na hamjai sang phaiye singing no karai ba ang musamang te ekno belai hamjai
Beautiful, nice song. And so, Dinesh ni bagi sini judges ni bom hai comments to. Dinesh, dini bakau ngomong sakit jangan kerui. Nang awak hai ke rasa mong kaham ke rasa itang kang ke. Nini je kiri mani awak kiri na nanangya. Nang manai tawana di. Ambasya. Dinesh. Ang abot timradal final kisah lerka abot yang guru ikuang mazakau bere mani ulos hema kaisa kasi noro story oje samano kare te kaisa hidden story amin mani phega tui kormo side thongphugo no age music video ro background dance ro musakai khana kha but asai meira anu sajaka abogin no mana last performance ro no khaje no kobama samung logani ni ba musamung ni ngok tungu angka aboje musafrugo ni target tamang khana kha bun khugo afrugo no musai no tungu piaba a shooting cut ba khai je a leading leader no sapo bo thangai ador sabna ni kisa jora di ba ani ati sijak to hai de hai sai to hunta angka abo je mujuma no nong tabu tini jara o final perform khai to man no kha Mana aspori no present khai dong tabu. All the best. Ambasya. Dinesh. Belai ke kena toka. Nang to finalist. Nang trophy mateng maya thang nang faraksa sini tirba hastewa singer nis nizang itu mai borok kaisa tini nang guarantee roi thaka. Bela khambai. Ambasya.
Beleka Hambai Beleka Tokaida Savikaraka, Tinish Chamatia. And so, Tini romantic solo round ni final contestant. No, no ni Buscano Tubujo, Plum Smighty Rian. Pia, Bonisisikan, Simbani video biography no sing 9 later, when you have a low bunny or someone no, sing later. Suki sesuatu Tripra Idol Season 2 Television 1 Pai Tangka Taklayan Ketu Otuo Ainisraibu Azarawo participate Laimangka Hai Zotana Animu Longs My Diria Ang Dosa Ganjanpur North Tripura Kakum Thaiparani Gang Tabuk Rajarshi College of Poritongo First semester BSc Botany Khaitongo Ang Tripura Idol top finalist Ani hobbies singing by dancing Hanbagi Ang Tabu Sobi Butongo Ganda Samnani Amonik Chazabu Dancing Ang Charayipu Singing Kaina Sekang Ang Dance Kayo Support Ani Ama Babu Dujan Kayo Cerai Florence ni ani bong ni borok ni support mai ka asal di busok mai mangala kamu angkau borok resam mai dong ni singa ke mai pa shari ang ni jazago bini kashagan ani favorite ke belai musangza khamani amu kishana rong henry khana doan makha kaisa changge belai ke machangja chini o halogle kubu belai nai thongja jadoni ni khuriyo dona ni muchungo ani sengrang keringe song gitar gitar pai mai akan ani babu je pemansa ano sigin ban ono gitar kata pai. And so, ladies and gentlemen, let's welcome Plum Smighty Rian on the stage, please.
Wow, that was awesome. Beautiful song. Bahai bahai ke kena to khair sa kena sin judges on cook ke kisa kena ne le bo mai comments rock. Plong sumaiti belai kenem asuke kena toka mane bekhawo rikjaka asuke kena toka nini tinang belai kucu tebo kucugo kadi tai nung gitar robai sirungi tongmani harmonium robai sirungdi tai bo try khaidi nini khorang belai ke kucugo kasajak belai ke nung high scale boro sawi mano belai ke kekruk neng recabdi nini tkenang belai ke tamhnai pohor hambai belum semua itu nanti ini asik ke feelings bersabka rasa munggo se feelings nang mani abo 100 to 100% nang feelings tu bersabka ini di buku je variation vibration je bebe seng khanawi manka semua asal resap naik sini buku kemudian di resap man, abon di resap man seng recording sih kenau. Piaba tini ntawa live je bebe resap ka, amo tei tang sanai outstanding ini mah sanai, belai hambai tei beka ham resap di. All the best. Plong sumaiti nini resap mung khanagai ang belai ke tini khatong tobzaka. Resap mung suinai, resap mung surti sanai ni. Bono nung tini belai ke makhang sengri rekha. Resap nai to surti se resap bu. Ni surti sanai ka sini oron, sini jasa tonggo oron. Bini imang no nung mak thang khlai roka tini. Asa kam ke resap ka. Jeng puila mana debini buku aja khana mani. Boni slaifano nini tini khorang no seng khana thokjako ka mana debini no khana thokya hini samani ko gya mane nini khana thokka nang dosra kanchanpura asuk konani ba bahai ke asuk khorang kutikhe asai phaika hambai tei bo ham Belai ke hambai sini expert judges on cook ke sing comments naga belai ke hambai Plong Sumaiti Brian. Tadi kita udah book song solo noroteo nih manai belai naik to tekna to bersama.
I bini bagai ya pakholen. Bukuk Naputi Jamatia on the stage, please. Beautiful, marvelous. Talay klapa to kera sabi klarika and ang kakel lor job entertaining klane. Sini judges are ready to kana
Dorni Bobhai comments of Tom. Naputi. Yes, ma'am. Belai ke kena to kani ni rucamu. Hambai. Ang bos haye tong malia asa kena to ke je suinai. Sini borong genang em suhen. To sini borong genang suhen le bagai. Bo asa kena to ke rucamu after mo 12 years ni man en ke sam rucamu. Hai pano je om hai rucamu. Tabuk sak jorate kena jagai tong ko tabuk sak jorate. Nini khukti bo belai khorang ketika kanaka sini borong genang suhen le bagai bo wai se ya pa khorab laina. Te sini naputi le bagai bo hai na hai. Te om hai rucamu tabuk sak jorate kena tok jagai ne tong ko choli ne tong ko hai si. To belai ke kena tok kani ni rucamu nini khorang bai all the best. Hambai, ma'am. Naputi Yes, sir. Thasingni rucamung tabuni rucamung kaini no belai khana to khai khana ma hai ma tongkha ge tabuni rucamung khai tebo khorang ketui haisi ma tongsu gai nini je life struggle khai tongmani je family tei tongmani abuni bising khono je nang rucamung no tui tongmani abase belai kotor ko tebo buskang was gangai thangdi abunu nayutun hambai Yes, sir. Hello. Pada tini ni je finalist rao kaisa thasa ka pai kaisa je stage hot phanan to abu sanai namu chumani abu nugui tungu abagai ang belai sama pano sama chena wang naira thangya mana taro performance kam khai do abu sa ang belai khusi hambai all the best to kono katai naputi no je nong thaising ni bai tabu no ekdom level kati phaman bagai all the best. Hambai, sir. Thank you so much. Naputi belai khana to kaise nor sabai khana ri tomo. Tayo bhai ga ta tamte bulsong norok table surprise me tam nen gai taibo kam rasamong tubui on the stage please. Jota yam khorla ni bini bagai come on. Support play lane sini contestant no. Gulab sini de khumbar ba jo baake khumbariya de gulab sini de khumbar ba jo baake khumbariya de gulab sini de khumbar ba jo baake khumbariya de
Competition. Oh no competition. Tell me sir, sabi kena line no. Am motomo mani line no. Tell me sir, sabi kena. Am motomo mani asikam bini kena toka kogo. More don't think so. Please repeat. Tell me sir, line no. Just line to me. Tema motom ya. Okay, bye. Judges, please, non-expert comments. Onil, Jeffrey audition Faifogo. Oh, sorry. Ononto. Jeffrey audition Faifogo. So, no slogan by audition to Femani. Okay, Afrogo. Kisa Tokung Naja. Rhythmic song itself, the improver. Amati Ola, so that something I Sabano, Patal Sakma. Falano Kamka, all the best. Ononto. Nurse horf namuroka. Norok hakaman isain teibu kusuk kraiwe teibu kotor kolok krai sino kunoka bone bagi belai ke hambai teibu ning sukdi teibu hamdi. All the best. Ononto. Yes sir. Norok je 5 contestant tini oro final tongo. Norok jotono actually winner. Nor jotono winner ani mote chungje ja sungri je mark rimani abato fair ser naina kisamisa haibano nor ni je performance puila ni simi tabuk je final chung naino tongo ngai abon nor ni je tebo buskang phajing sakang ni tongmani abon nukja gi tongo ngai oro rasa mongo je vibrato melody nango rasa mongo abon nango nang abon o concept na nang naharka ngai je rasa mong ni je original ko tongmani abon slide tebo khana tok khana kha or rasa mongo Hambai sir. belekana hambai Sir. Beleka hambai anonto tayo bahai ka table sini contestant do table tiar ke tong khana ne ang khakayo tai ta hote busong dor table kutuk competition nor manai phia tabo do ni buskang no tu bitongo Asmika Deverman. There is a high number of to Asmika Deverman. Sing out the up, please.
Sagrari. Tangi rekai thubu si tangai ko tabo competition nai bom suk jara so giga. Sini judges ro bom hai tam wan suki to sai khnar gari. Non expert comments nangai. Asmika. Yes, ma'am. Resamung sulu resamung nong majing jaba ba classical ke resamung. First no when ngom hai ke enjoy ke entertain khai ka sang no. Belai ke khna to ka. Hamai. God bless you. Outstanding. Tai sini judges on ikon comments. Kering ga ke sing next thang le. Angke stay so hot nang mas saya baik nahi tu mas saya hai sepayu. Tahu ni mula tini bad comments na thangya. Final ni je war nahi tu mani war je hot nang mani. Amne se toflaman hai tu kaba. Ado ceng hata maro. All the best. Thank you so much, Asmika, for that wonderful song and Tautebo song. Sini live night on night Tautebo song robo. Belai ke borne asu theo hon nangjak aro phai nai phime ne bagai. And doro khumulang modern ground kintu tiri kuplung nangjak. Belai ke tough competition atau thalai dongo. And so, other hotels and high known Buskang Tuvido. Dinesh, Jamati on the stage, please. Jota Yapakol and Living Bagay. There's an high.
Wonderful. Bini ya pokok company house. House table night ho. Bini actually signature step bini and they like entertain players. So sini judges only cook together kita khalain bahai bani comments from. Audition kebang mana juga? Ya, jenis tu kaisa semua mau jauh ni height busuk. Lau mana busuk lau, cuk mana? 5 feet 2, 3. 5 feet 2, 3 dong. Okay, 5 feet 2 pun ni ada 6 point something ni korang berbahasa nokoro. Awak tiket penting. All the best. Dinesh, ya phone simi ne dini performance no hui pesa. Tanda bela kena entertainer. Nasi aku no resap kaki feelings ti resap. Apone bagai jotni ne resap bebat ne kena togo kaisa phone karjak ne kere. Next nung bus kang wo te bina ago hui thangnai. All the best. Hambasha. Very good. Thank you so much, Dinesh Jamatia. Balai ke kerata to kai sino sabai kenari kelangka entertain klai. Tapi apa yang kita pergi nunggu hana itu korsa sini all round ni ready make solo round ni final contestant Tunes Mighty Rian on the stage. Please jota ya pakarway along the line. Tunes Mighty Rian. Get it.
Beautiful, beautiful. Belai belai ke khana to kai rasa we khana raka. Plums mighty Riyang. And so, sin expert judges on Kurtike. Expert comments, please. Long Smarty Rajamongni Paithak Haisingo Pahari Dhun Belai Khana Toto Kai Khana Tokha Kai Nini to Korang Belai Khana Kutui Awar Chung Je Tabuk Je Final Over Haike Pai Norle Performance Kai Tomani Awar Chung Tak Judges Robo One Ai Tongo Je Chung Sabonas Budiki Marks Rinai Actually, jotono hamkai ekdom jotono jani standard ro rachamong performance khaitango. Jeng jotono confuse actually sabona jeng ko renai. Jeng wansung maya mane abo haike norok tini abo haike performance kai no. Hambai Okay, and so bela ka hambai bokok Plums mighty senor rasawi khana na bagai te am haike no pari tini ni sini musicians song bo nor ni thani wa ang sini mo read one tai borno sini kan kai sing bela kan hamne ta ne bor sini bagai asak sa rasamu no support lai borok pani kai sing ojaro sini na lene keyboard tongo Somar Deverma saya kisah puno kagai hamnai sini aing audience no tai khorsa keyboard tongo Raju Deverma tai boni aglo tongo Pritam Deverma dholoko tai ab haikena Keshav Deverma lead guitar tai boni logyo tongo Fizen Jamatia bobo lead guitar tai ab haikena Tuton Deverma bass guitar tongo and Princeton Deverma octopedal tongo tai sound and lights engineering Srima borok Srima ke boni company tai Kishan Kanti Das ke boni owner tai abo haikeno sini Balaji Entertainment ke sino live streaming kai puno bido no belai ka hambai sing no kisi sa ya pai ya phanamos no tai abo haikeno belai ke sino supportive babe borok ka sino chubai tomo o rasamong Haparo, tai ab haikano Team for Idol Season 2 o borok sino belai ke contestants robo tawo ka tiar tongah nei. And so let's now welcome duet Rauno Pula Phanai Singh by Baksa Naputino Logir Nabagi Phanai Dinesh Jamatia Naputi and Dinesh Phanai Singh Joto Born Bagi Apokole.
sharinda duet sini bersama Tesa Hai Natoti Tai Logyo Raka Dinesh. And so Tesa Hai sini expert judges on the Wasang Kone Borni expert comments na bagai Pulona Kone sini buku Torbalano Jorana bagai Ananto Tai Films Mighty Ananto Rasap Nai Logyo Ranai Films Mighty. Very simple bagi. Tesa na yapa korlen. Jontono.
Nice, beautifully done. Duet oh my god, like a powerful power pack music burning harmony. But other hosting expert comment synchronally put synchronize like a hambai book don't mighty tai tabuk sinibus kang phane book Ashmika Tiperma tai panologir nai ananto awan bai pano rohor liya so nungin hanai tabuk bukuk Ashmika sing joto ya pokrolen beni bagi But
Nice, entertaining. And so, city expert judges on the Kuktigesang Kanalene. Expert comments, please. Sini sir sorot yang tiga ceng listener. Asmika, nung to thai pulan sibe ang sai do je nung tabo hinai je nung serung tumani cai do tumani debo kam ni performance thai fast ni sibe tabo phai kan nai kan siri hai step by step ka sai do phiaba ni je contestant tai tunai ni competitors tai char jon borok bai जों कम्पेयर मा खायनाय ता माला साइजों जास आ गामरि फलो जों गोबां दमन बागै आबनो माने सेयो जे आस ताल रमय जे नायदोंमानि आबगै अदरवाइज जेनिनि गियार 1 2 3 थामनि आबो हेजब रिवां Sinister Hemanto. belai ke kana toka Oh darling, I promise you, no movie like a cow, there's a feeling. Oh darling, I really tell you, no movie come on, carry from me. Hey, oh darling, I promise you, no movie like a cow, there's a feeling. Oh darling, I really tell you. Looking on the phone, carry from me. I get on the city, I get on my city. Don't so far, so my heart is there. Happening for me. Happening for me. Happening for me. Happening for me.
Bakasha Todi, Ishabe Todi, don't you for my heart to play. Happening, happening, something. 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 Happening, happening, Like a boy, happening something. Ladies and gentlemen, something, please.
Awe karibo Jadu shawi baya Kitiyo Jadu meri chamar dora Nasabunani ke santo phule Bagashagani ke santo shomle Nasabunani ke santo phule Bagashagani ke santo shomle Jumaya bulo koro nakare Zanaye Tokde jate gay kapan kiyoro Kapan kiyoro Kapan kiyoro Jadu kapan kiyoro Kapan kiyoro Jadu kapan kiyoro Kapan kiyoro Jadu kapan kiyoro Wow, beautiful number. It was awesome. Padinga tamuk sini expert judges on tani singkhala number ne tamu comments talk please.
awesome. And so, belai ka hambai bahuk nafuti. And tapos yung song norak Simania na piawa all round actually calculation of thangla. Pia awon or no entertain kind of all round of salamjamani. So next senior contestant Nuwin Hanai Ananta Jamatia, please. Similar to Savikranai Akmari. And so Ananta Jamatia, Talai Kitiarke Pajak Parita something Kanalena Bon Kukike, Talai Balake entertaining, and it's really awesome to see such a wonderful audience here tonight. Let's welcome Ananta Jamatia. Belai ke krato to gai sinor sabik nar mawage phari ke odor ote shana nong bisko mottu ito tai khorsa contestant next contestant gage Ashmika Devarma. Let's welcome Ashmika Devarma on the stage, please, and sinor sabik nanai Munni Badnam. And so let's welcome Ashmika Devarma on the stage, please. Joto yaho korla one bagi. Darling,
Wonderful, wonderful. And so thank you so much, Ashmika, for that wonderful, wonderful song. And overall, pari numin halane te chai na no taku te bungso non buskang tu pedemo Dinesh Jamatia. Dinesh Jamatia on the stage, please. रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा अरे ऐसा जतका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा ओ खाई के पान बनारस वाला के पान बनारस वाला जाए पंथ तकल का ताला के पान बनारस वाला जाए पंथ तकल का ताला फिर तो ऐसा करे कमाल कर दे सबकी ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खाई के पान बनारस Thank you so much, Dinesh, for that wonderful
Khaike Pan Banaras Wala. And so let's welcome Drums Mighty here on the stage one more time, please. Bini bagai joto ya performance. Tisai na itam te usong paita contestant ni rasam usong kenalain Hindi rasam lai Parda. आँखों में ये जो
wonderful, tremendous, and beautiful. Tapos tayo song. Belai ke tas competition ni bising tiket ini grand finale sing klai beka. Kaya wahai kena sing results renani bekak sing thanglai dongo. Kan muncul mungno. Belai ke naito toke goron ruwai tagai senamai Tibra hasteni rignai kan muncul morono design klai bo tini sumberoksa Thajak tai Fatar haste rogobo international platform rogobo awahai keno kawama performance rok klai ka awan wai bono bele kambai bukuk madhuri tai awahai keno phadi odoro ang nungui nahanai sini tini nuhuri apan kana okay. But winner declare finance gang not me. This is a guest also. Ready? Let's listen to the audience. First prize of Sabo Manu Dinner, one soup money. Kawama Bobo, bus gamu phaiga. Kia surprise. Is surprise. And so, are you ready? One last time. Everybody, Tibra Idol Season 2 ni winner Unka. Blues Fighting Real! Let's welcome Blues Fighting Real here on the stage. And, mari, ondoro. Bono prize yapna bagi ang nomina hanai sini GPAAD sini habangi CEN Sir Purnachandra Jumatia. Nomina hanai sini sana yang buskango phana bagi sini winner no prize money with scrutiny chubby dialogue. That's a trophy and scrutiny. So it's all there for Holland. Come on, please, everybody. Blues Fighting Real, the winner of Tibra Idol Season 2. Ondoro, bele ka hambai, sing Tibra Idol Season 2 ni winner and prize ya pare nagla, bori ya golo pare kai sing second. Sing Ondoro. First runners up, nothing, Himalaya, they sing First runners up, Unka. Any guesses? First runners up, Manka. Ananta, Jamatia, come on, let's give him a round of applause. Bono, prize yapna bagayang, numinanay sini, Borongran, Shumel de Burma, EMICA, Sports and Youth Affairs. So you know they have a problem in everyone, come on. The red leg hambai, Bonga is the first runners up. 1 lakh rupees, that's a trophy, Logiwo, Boniagolo, 48-inch TV, Botini Manglaka, Piava, Salini Yagolo. And second runners up, any guesses? Second runners up, Asma
Rashmika Deviva. Come on, let's give her a round of applause. Bono prize apna bagian nomina hanai sini buskalo. Sir Ravindra Devarma, EM Education. Bono nomina hanai buskalo. Pani Singh Jotono ya pakolai ni borni bagai. Okay, second runners up. T-Pro Idol Season 2. Belai belai ka hambai. And so, overall, sentak kebalo kiblia. Tai korani nobo sing renai sini no. Title like her, TTA edisi hapono, belai ka hambai maru. Kebalo khasu badia. Top 5 contestant no. जे चुक्ति जे मानसा गरते नरबो काउ न फ्लाइका हनी बर्नो जे मानमनि याफाले ओदरो नुमिना हानाय 4th position Dinesh Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize yafana bagai. Bono prize yafana bagai. Algo beranai sini borong lang. Vishwajit Koi MLA. Boron kone yang osako dan ko kena bagai. Tai kone prize money no bono yapre na bagai. So joto ya perform lagi please. Joto ni bagai no. Kaya wo kata tidi kaya wo joto no sing khasubaya tikai boron cobai rohana ni tai tok leka. Boni yang no pani numina halai sini buskago. Nahuti Jamatia. Come on. 5th position. And Bono Tisan Heights, Yapanga Quaida Night, Sini TTALDC, CEO, IAS, Sir CK Jamatiano, and Quena Yamotan, so the South Canabagi, Tayo Price, and in Bono Yapari Nabagi. No, Johnson Nukra, Bono, Finkevano, Yabukta, Kalia Takani, Hello. And Aba Hagino, Takani. T-Pro Idol Season 2 ซึ่งไปทางซึ่งไป and so นรจตนเบลเบลกันทำไปมารู้ซึ่งอันคนนี้ยังเอาสิริสารสนุสิริอารมณ์สนุจัดสนุกอันคนนี้ยังเอาดันสับสกาวไฟนาบกิสิริ contestant นรคนนี้ยังเอาสับสกาวไฟนาบกิดักติดเลย contestant นรยังเอาสับสกาวบ้าสักเดลิกันได้orang sabuk association itu, boni ya belum orang kau yang ada sini, sini contestant ini maaf pasang no photo session ni ya belum, borok no kau yang itu sampai foto di sana lagi. Aksal sih mana nak? Karena sih dia kabar orang lah. Awak dah sekarang ke batang nak? Awak dah sekarang